येमगिरी पुनमकु सरचंद्र शर्मना चयोल सगे एजेंडा मणिपुर तराम नोक्सरी मयंग ताबियो लोनर सरुक याबियो ngasiगी एजेंडा मणिपुर की टॉपिक से खनगदा वाफम से हेज लोकताक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर टर्न इनटू एकर्स हाइबतुने लोकताक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से मतममदी थबक हरोप कांद अदवाइददी हाइनै हाइ मणिपुर पुंबसे मैना पुंगान ngalani हाइबगी मै nganबदुसु nganद्रे अदुगा हुजिक मागी ओइरेबे फिबम सिंगसे मनाक नकपदा लेबा लोकताक लेकि इथाइ बेरेज मरम मोरकांदा लोकताक बेरे इसिंगी माइ सिंगसी अखोइ मखोटलगा थंबा असिना मरम मोरकांदा लौ उरंबा लमसिंग लोइनबा इसिंगदा थुमजनगिबा उबा यारक्तबा मतम असुक सांगबसे याम वाना खांगबे फिबम दुने अखोइगी लौ सिंगुबसिंग अदुगा गामी सिंगसे याम वाना खांगबा मतम अमददी मै याम फंगनी हाइरमबनी हुजिकते अवाबदुना पुनमक्ता अवाबदु सरुक अदुकी मतिक यामखरे मदुदी अखोइगी अखोइ लोन दा हाइरगा मसि काय साप ओइना हाइबदुनी लोकताक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से लोइना ngasi की खनन नर्वस सरुक यानब लिंजन बिरिबो पैनलिस्ट सिंग बीआई की येट इथंग तन भंबिरिबो से राकेश महेउबम ने अदुगा डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स लो नेटवर्क ने ओजा राकेश पुताराम नोक्सरी अदुगा ओजा राकेश की ओइ द लिंजन बिरिबो से आई मरुप वाई जितेन ने एनवायरमेंटलिस्ट ने आई मरुप जितेन बसु ताराम नोक्सरी अदुगा येट तंगन फमि नजरिबो से प्रोफेसर आर के रंजन स्पोक्सपर्सन बीजेपी मणिपुर प्रदेश ने यामुंग नजन बसु ताराम नोक्सरी इयान हन बसे जितेन द लक्चगे मरुप जितेन द नान थांग जनुमिसे बिफम पांगथोए बिफम पांगथोक पुदा सरुक यारबो सिंगसे नॉर्थ ईस्ट डायलॉग फोरम यावरे इको नेटवर्क यावरे पीपल्स प्लेटफॉर्म सेक्रेटरीट यावरे सोशल एक्शन कमिटी यावरे यूनाइटेड एनजीओ मिशन मणिपुर न चिंगबसिंग यावरगा मिफम पांगथोखरे पांगथोइबो मिफम मरोइन होजिक लाइसे लोकताक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर केनोसी थिंगजनबे वाफम बहु लाई इथाइ बेरिसी सोअले मसी कानाबा इपिपिद्रे सोअनबने हेना सरुक चामदा चाम सोअले हाइबे वाफम दुनी थिंगजनबे वाफम लाइसे मरुप जुतेन याम कुइनदि खांगखरे होजिक थिंगजनबे वाफम लाइसे करी नमरम ओरगनो खांगबो ngambagi stage tu hendokkhibna karino marupjite कोई लोकताक प्रोजेक्ट कोई 1971 दा साबा होरगा 1983 दा कोई कमीशन तौखिबा कोई लोकताक प्रोजेक्ट असी मणिपुर दा कोई ख्वाइदगी कंट्रोवर्शियल लेबा पाथोक लेबा अदुम प्रोजेक्ट आबेतु ओइरे अदुगा ngसागी मतम कुइनगी ममांगदगी सगी हाइरिबा प्रोजेक्ट असिना सिंग थुमहनगिबा लो मांगहनगिबा अदगी लोकताक लेबा nga मखन म्या मांगहनगिबा अदगी कोई पांबी लेनो को मना मसिंग म्या मांगहनगिबा सिगी थौरोक मैम लेरे सिगी नतना लोकताक की मपू अखोई नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन से मांगहलीब ताहलीब मैम से दायित्व लौदना लापसी कुईरे अदुना सिगी लेरी मरक्सिदा हुजिक्सी हंदक्सी मणिपुर इसिंग इचाउ से मथंग मथंग लाप मतमदा इथाइ बिरेसिना अखोई इसिंग इचाउसिदा हेन्ना लुसनबा फिबम अमा पुरकपुदसु मतेंग पांगी हाइबसी अखोई प्रजा मियाम हाइबख ओइरख्रेबा मसिदि मतंग कुईदगी ममांगदगी अदुम हाइदुनसु लापनी इसिंग इचाउसी थाइब्रेशन थिंगल लेबा नोंग कन ताम तनमान इसिंग फाटपे महता थिंगलगा लौ मैम अमा अखोई इम्फानदा दगी लोकताक के कोइब लेरिबा ngसागी कनो मैम सिदा मांगहनबगी कनो सि लाख्रबने अदुबो ngरang हानसु ngसागी चीफ मिनिस्टर नसु मनफु गवर्नमेंट से एक्नोलेज तौबा हाइतारे नांगदी प्रजाना लौरमबदु हुजिदि ngसागी लेबाक्सी मपुंग मपी ओरिबा कनो सिनसु कोगी मानसु एफएम तौबगी कनो लेबा हाइदि थाइब्रेसी मांग ताकनबि मचाम ओइरे हाबदो सिगी वफम से लै अदुगा अतोपा मना अखोइनसु हंदक्सी अखोइ मणिपुर लेबा कोई प्रोजेक्शन सोपा प्रजा मैम की मोई कमिटी लो मांग मैम कमिटी मन आरटीआई थादना खोतना तौ मतमदा अखोना खंगबसे करिनो हाय मतमदा हारिबा नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन सिगा एनएचपीसी हारिबसिगा मणिपुर गवर्नमेंट का हाइडी लोकताक प्रोजेक्ट मतमदरा सादना कमीशन तौ मतमदा एमओए से लेरमदबा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नत्रग एग्रीमेंट हाइतारेको लोकताक से कमाइनो ऑपरेट तौदोइनो मसिना मांगहन ताहनबदा मतमदा प्रोजेक्ट की अथॉरिटी ना कमाइना तौदोइनो अदुगा प्रजा से सोहनबा मतमदा कोई प्रजा सोकपसिंग से कमाइना मखोइसी मोगी अवाना से कमाइना रेस्पोंड तौदोइनो देदना अदुगा अमना अखोइगी लोकताक सिगी सही जे क्याम कुइनो ऑपरेट तौदोइनो हाबदो हुजिक 1971 दा साबा होबा हारगदी हुजिक सही यांखै फादोरेबो लो हाइ प्रोजेक्ट से मसी अखोइदा सुमाना मांगहन ताहनबा लेरगा अखोइगी अखोइनसु कैमसु हाइ ngamdaba अदु प्रजा खोलाउसिदी मैम अमा लाख्रेबा अदुगा लोकताक प्रोजेक्ट की इसिंग जे थान ओखन मतमदा चुमनगी अखोइ लौ से मांगहन बखक नतना सगी 2011 ना सगी लोकताक मयादा लेबा खांफोंचंग मैम अमा मई था थान तानबगी कनोसले मई लेजनको अखोइ ngami मैम अमा थालक कनोसले मसी असेंबदि करिगिनो हाय मतमदा मणिपुर लोकताक लेक प्रोटेक्शन एक्ट 2006 ना लाइसे करिगिनो हाबतन एनएचपीसी हारिबा कोई कंपनी सिगी मागी कोई लोकताक प्रोजेक्ट सिगी इसिंग जे लेप्तन पीनबा केनोनेबा अदुना इसमसन हारिबदा ngसागी वाथोक मैम अमा लाकपसे मसीगी वरोसेनसु लेतबा अदुगा लेरिबा कोई गवर्नमेंट ना नत्रगा कंपनी हुजिकी एनएचपीसी हारिबसिना मसिना दायित्व लौदबगी इंग्लिश हारगना कोन अनअकाउंटेबल ओइरे लेबसे मसिगी सि अखोई एमओयू सु लेते हारबनिना कर्म हाइना ngसागी प्रोजेक्ट सि एमओयू लेतना यानाबसे लेतना कर्म हाइना प्रोजेक्ट सि तौगिबनो हाबिसे अखोई अचौ हंगम लेबा
aduna sigi matang sida ni akhoi na ngasai gi kano se akhoi gi human right violation gi aspect amma mayam yawi environmental impact mayam yawi aduna sai company im lerga company sina ngasai gi akhoi state government ki mathak ta leiba gumna leijana akhoi gi kitang akhoi na kan responsibility lawda ba maning makha tawba state ki oiba state na kari hairakani natraga state na intervene tawba yaba room se dei lerak tawa NHPC masa sina moi nek pamba moi nek ojaga da phim do adum thambai phim dri lai se ozara case maroina aina hojik laksaning base khoi gi National Hydro Power Corporation Limited aduga Faridabad ta base tawni moi head office se Haryana dani moi se khoi Loktak hydroelectric power se moina own amasung run the we of the lady se so far as human rights machine madam ona kanda khoi gi lomi ngami gi rights but pe wafam du ko na la kan yan an base hujik thambi re marup jiten thambi ba memorandum of understanding na trage any kind of agreement ama bog leram da base mase logi mi eng da mase kayam kai ayaba pibra tasengna natragana karai no moina lot laga to buya bugi phibum lot laga to giba phibum khara u phangi jawra kes kama explanation thambi ningi masi ai mota sumana thamjage matam du da objecti company maga sarkar ga thaba mata buda madugi modality singdo memorandum of understanding haina he inaba thenare laithok na bidamata adu matam du di MOU gi concept se kaya leitaba aduga yes no doubt as matam du gi manipur sarkar ga jagi Loktak waru project sibu on toibo companies ga marakta there would be many communication adi chithi mayam itho isin tobo lerimani maduna ngasai gi ani sigi marakta understanding ma si tawna mana si puthokpa si tawba haibudu adumaina moi correspondence mayam do adu yumpham oiraga tawkhiba oigani na khali masina maram oidana akho yam specific ira ila ugadaba memorandum of understanding habisia masi lekhidabani aduna hauji akoina nang MOU leite aduna mase maram chadaba oire haidina akoina court ta chalu makti madumaki kanu mukti adu hojik lei film city madu khadang khudong charoi hanai khanjai okay ozaranjan aina ozada yanguna laksaning base maroina spokesperson gi kari gi wafum sing se horen khara ko namung la so han background gi se oza hana so dum ngasai gi masigi matang da Loktak ki kari gi projects gi matang da yam kan so dum ibiba haibiba mayam lekhre khoi gu jagre ta jagre aduga matam amadi yamuna sen khangbiri dungai Loktak project la adi mai pungan galani haibagi madugi thajaram badum di lekhidre mangre adu hojik lai se maroina yam hena son bai film duni sam nare kan ithai various Loktak project sigi hydroelectric power gi damakta level water level maintain to mo thok tari adu ai da low so over lofam so over ising so bai mayok na dora moi da thoina kaisu concern noide as a whole yamung masigi Loktak project ki hujik le de phibam si kitang mayam na su gyan ta na mong da so li phibam oidei ba phibam kitang yamung di hanan khangching yam hujiki detail background do hiding da ai khoi Rakesh ka Jiten gana pangiwa MOU leite na khumai harise masi ai di bluff to brain khale maram di kaino da MOU leitraga di karmaina state ta mai power share to rino ade karmaina water use to bogi par q set of water so much so paisa 10 paisa ga lepna raga revenue of state ka raise under what condition without any agreement cp no sigi poche question tawning ko anyway simai just mark to the senduk chaning we one MOU leitabi yaroi leitraga di karigi state ta sharing mai piri no aduga kaidugi ising sizinabagi ekoi da revenue kari no haiba question ani se horen amtang adu yengbiu taseng badi matamdu da ekoi gi environment ki awareness ki karigi si Manipur amadi India da khara aware we wali ngai matamdu da Loktak project si matamdugi state government amasung chief minister na singba ke asina koi gi project si tawragadi surrounding area da ising thumba phani haibagi simple concept amada tawgibane haina koina tajai adubu makoi gi project report DPR do yeng matamda koina research to matamda yeng matamda from page 1 to n A to Z asigi pages sing se koina digest to matamda detailed survey to day have city am clearly proved away. As for example, Thoubal River directly flows into the Loktak Lake in Iba adugumba project report ado madu da yumpham waraga toba project never. That means they never been in the field. Assimilate. Ade sum papiro Turengi akarigi part ki peripheral areas the moi project report to the orne peripheral areas the so much of agricultural land lay aduga mokoina use to manure har sina PK blank urea blank because they want to fill up later on
अदुना प्रोजेक्ट से समवेयर कनाई देनो कॉपी तौरगा मददा चिंगनुंगी हुटलगा हेता इसिंग चिथरगा तौने ना सागिबा प्रोजेक्ट नेबो अद मोइना कमिटमेंट का तौग्रिबिसिंग नो साय कोई कनो ना सर ना हाइबिग्रिदुने मोइ कोई द बोर अहुम ने मोइना से मसे कोई हाइजन बनते मतम दुगी 1972 गी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट कौरिंगेदा पब्लिक रिलेशन हाइड्रिंगेदा मकोइना मणिपुर से स्टेट वुड फंगपगी दैदा पब्लिकेशन हम फोंगबने मणिपुर मार्च अहेड एना अद लोकताक प्रोजेक्ट की पलिमने बोर अहुम हैना कई बोर नो हरगदी कोई लोकताक लिप इरिगेशन तौरगा कोई कइनोसिदा पेरिफेरल एरिया सिदा about 40,000 hectares of land low pari lising ni phu mukti live irrigation torga double cropping triple cropping torga manipur se enough production led ni na hai bane ani subasina about 80,000 hectares of land will be reclaimed in and around the Loktak Lake aduga madu landless agriculturists in the pigini hai se moi adu iri ni then third sikari hai ge da mai se generator kanda below 10 paise per unit consumption the public the pini hai bane si pibu ga loina na industrialization torokani adu torokani hai ki mayam level but punamuk to karim ta kana gi de ko masidani prajana yam sauri che aduna adugumba misconcept oiba koi modern civilization sigi power darkar lai bai koi khangi masi akoina madu hetu power si pamde hai bana te the way how they project manipur da tawgib se masi ki pros and cons matam du da kari solakani kadai bok sokani kai se amata yeng ki de hai basi ki khudam mai babu huji koi thola kan theknari sine lokpari lising marfu pibai mahutta huji kayano koi thumjali se for the last 36 years agricultural field da gi puthong ga da ba phau mayam do se pari amada phobot ni phu haira chine ko but ni phu do pori lising kayano ba torban du da leram se parking ban leram se but 36 years e puri nar kan how much of quantity of our grain is lost adu da natana kaidorage da pachida ko gi phangamba native fish mayam sing se ngasi nga ton gi hairo sareng gi hairo nganap gi hairo pengba gi hairo ai ko amo ba phangdre krai sakre because of the construction of Ithai Birais. Masi sabna ne se koi khange ma maram de Manipur da laiba nga sing se Irrawaddy and Sindhu in the river system da Bay of Bengal da gi la kanda handak mayam thengna bi rongani handa ahum lo ising chaw idana ahum lo ising chaw sida Ithai Birais se thadok pak ahan bagi thadok pada kari nga karak ke se mayang phal sai da pha ba da koi u ni so fish ka u ni maya horai pan ba masi phae ba then even tongan nga ma khul ke phae ba that means it Irrawaddy ki system da gi laga singnung husida la kanda pachida koi gi Loktak da amadi river system da drainage system da makhal kya nga phang da koi phangandre punamak sisu mange dui mathak ta khwai de gi nungai tri de koi na koi gi heritage ma yama dilute tore manghal le khudam oina se je khamba thoi bi gi hairo da gi saiwon ma pan gi hairo masida base torga Manipur gi literature jaggoi da gi fishing craft even cloth ki design and fabrics mayam leram basing do Loktak sina in kari haini masina catalyze tor kanda koi ki society the piramba cultural ethos mayam do madu whole dilute to and the project itself masi mai di puthe prajata kanadre prajata wasam badusu pidre punama se sahi contract to se mangdran lai have se Loktak project se masi lana toru bone ba mai di koi pami the way how they survey the way how they implement masi koi masi scientific way de sima koi haining eba sigi mathak sida ngasai ai amuksu repeat tawjari sini MOU laitana any state ta any company matamadu ki bharka nangal samatam da kaidawi tongan ba scheme mayam ma laibak sigi tongan ba jaga da akoi sida da nate ba project hydroelectric project tor che adu gum to mo tam da low ba MOU to kari gi state sida low ro no adon masi di ai di public ta disip tawe Manipur government ta ma khoina government se tarai na khalba dona tawai haiba sima koi phongdok chani okay President hujiki asai gi RTI tharuba du ka hadak sahi gi 2017 gi May 9 da masai gi pakhum lakhiba gi hydro mo gi NHPC gi site gi pakhum di lakhre madu MOU leiti haibi wafom ma ozan thambire si MOU sungjo so lerang ni agreement so lerang ni natraga di sharing am khak dai revenue kari kari sidagi lakpa hoi moina government tawgiba moina assurance thamgiba mayam du piba adu yongno piba ngamdaba wafom di yam chaung lere adu karai da noma revenue khar de kari adu na de agreement natragana MOU de soil lere mani moigi NHPC na leiti harise yam chauna minambagi mami mata bagi wafom lai swai si hanam tang President makata na gai thanbini
मसी अखोगी सुमाना MOU गे मतंग सी स्पेकुलेट तो बाहर तारे को मैं आपने लई अदगी करम हाइना क्वेश्चन तो उसे कुइरे मसी हम सिन हाइब दा हाइदी अखोई द मई फंगिसिना कमाइन फंगिनो अदगी दी अखोई द ngसागी इरिगेशन की मतंग द लो मैं मांग लई बाहर तारे को सुमाना हाइदी चैथिंग से मैं लाखो दगी हाइदी टर्म एंड कंडीशन से करिनो हबजे कुइरे बहंग बचे अदुना सिदै सिना नि RTI थारी मरम सिउ खोदे लेखाइ तादबसी लेखाइ तादबसिना मरम ओरगा मसा हारिबा कनोसी RTI से तौबनी हम से हाइब दा मैं तानरगा दैदा मसिदा मनिपुर गवर्नमेंट से अप्लाई तौबनी सेंबदी अदे NSPC से अप्लाई तौबनी अदा मनिपुर गवर्नमेंट साइड दी अदम लई तबदो मोय गवर्नमेंट दे सिप लई तबदम तौरी मनिपुर गवर्नमेंट कोइना सिदनी ngसागी अदु बट इन राइटिंग दो ओइना लईबनीना हाइदी अखोइन ओजाना सु कितंग मोय लेरमबै आइ हाइबदो लेरमबै आइ हैव टू स्पेकुलेशन ने अदो हजिकति इन रिटर्न दा देयर इज नो MOU विथ द गवर्नमेंट of Manipur on Loktak project haiba matam dadi masidadi akhoi da tong anba ngasagi chera taba pot amoi bani na masidi akhoi Manipur government asu masi clarity ma clarify tawum chang ye sidadi mai seng na makhoi na position statement na thokom chang ye ba ado ngasai ojana su thambiri ba khogi project si lakpa matam da promises se yamre bagi kano se aduna Loktak project itself se akhoi na magi performance akhoi yengom chang khre ba irrigation hare low mayam mang le haidi irrigation pi bai mahutang asagi low che ma canal sem ka tar low chu mayam mang ye ba सिगी लई आदि थुम दु खंग तब अदन मांग बई एंग अदु मति यामरे अदन हजिक सी मागी परफॉर्मेंस मई से पी मतन मई सी तसिन अखोइद फंगिब्रा नत्र कनादा फंगी नत्रगा हाइबे क्वेश्चन नम थोले बसिदा अदन सगी कंपनी ने NSPC हबजे कंपनी ओइबनी ना हजिक थोले बाफम सी सई कंपनी मागी ओइना दि प्रॉफिट हाइबम लई रियो अखोइदि मांगे लो मैं मांगी अदगे अखोइगी हजिक इसिंग इसाउ तव मैना मांग लई अदगी दि अतोपा मागी लेयर्स ऑफ कैनो से लई रियो मागी इंपैक्ट सिदि अदु मति ओजान हाइबि कल्चरल हेरिटेज सोकपा अदगे अखोइ लईबा फ्लोरा फोना द सोकपा लईनो को इंपैक्ट सिदि मल्टीपल इंपैक्ट से लईगरे मदुदा थोले बाफम दि हारिबा NSPC सिना कमाइना रेस्पॉन्ड तौदोरी अदुगा अखोइ मनिपुर गवर्नमेंट सिना कमाइना रेस्पॉन्ड तौदोरी हाइबसिसु अचौबा अखोइ वाहंग मति अदुम ओइरियबा अदुगा खितंग अनफॉर्चुनेट ओइबा अखोइनासु तसेंना अखोइ खितंग दायित्व लौदब यादबसे चुमनगी गवर्नमेंट खना तौ इवन द पीपल ऑफ मनिपुर को मनिपुर प्रजा सो अखोइना तसेंना सिगी तांखक से लैम तमदा हारिबा प्रोजेक्ट सि मनिपुर गी लमदे साबनी हम जना हाबदा अखोइ गी अचौबा अखोइ गी जीविका दा मनिपुर गी फूड सॉवरेंटी लेदिना अखोइ द हजिक चिंजाक से अखोइ मिपान तांगे का हारिबसे इवन लोकताक से अचौबा मागी सेल्फ कंट्रीब्यूशन लै हारिबनेबा सिगी स्टेशन लाखो मतमददी अखोइसु प्रोजेक्ट से करिनो हाइबगी लम सिगी अखोइसु खितंग रिफ्लेक्ट तौबगी अखोइ मा अखोइदा रेस्पॉन्सिबिलिटी ने गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी अखोइसु दायित्व ओएबा करम हाइना कंपनी मना मणिपुर अखोइगी खितंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लौदना नत्रगा मागी मंगोंद फ्री हैंड पीरगा कमाइना तहलिनो हाइबे क्वेश्चन अमा आइना साइजब इट्स ऑलमोस्ट 50 इयर्स सही यांखै मुक्योर क्रेब 50 इयर्स अनदर 50 इयर्स ऑपरेट तौदोरिब्रा another 100 years tawdo si question nama khudel layaba akhoi mang khiba mayam si akhusigi wakatpham leitaba ada wakatpham leitaba se tholoi se hujiki low mangba low pari lising mar fuina mangba makhoi association am lei makhoi sina committee sina ngasagi NSPC da akhoi mang khiba sing si crop compensation review na muna high court fight tawbune case thabani case sida thamatam haidi low lam se mangga tawbu taragadi project se tawdri na makhoi compensation pibani khangde crop compensation amadi tawbim thoi haba rehabilitation resettlement se siri ngasagi international norm gi matung na su oi India gi niom matung na su oi gene siri tawhum tokune ba madu kado bagi sokpa mi sing duna court sahi 25 years he na makhoi kado court fight tok dino haidi makhoi ji low mang bagi jipika mang bagi waraga leba praja sing du makhoi NSPC do amuk thengna bagi adu se sahi kunma sang na thengna riba adu unfortunately sahi kunma thengna matung da hanaki sahi horpada high court da tawm tam da hairiba kano sina Loktak ki mapu reba company sina makhoi na haije Loktak si makhoi na thuman banate hai masidi mahuksaagi sing akakum sina maram orga Loktak sida khoigi low thum masidi nongi leino ko akakum sina dum tawjabani makhona thum nate haibase masi in return ne base court thami tawbune ba si lakpa matam dadi akhoi kamaina akhoi respond tawchi ga haibasi akhoi si kamaina Manipur praja sina kamaina respond tawgani aduga sagi kano se Manipur government su kamaina respond tawgani aduga MOU issue laiti haibagi process lakpani na sidadi akhoi da mang bani henman labra haibagi akhoi question lakre ba mang bani henman lakpa matamda aduga government sina su daita loktaba company sina daita loktaba matamda akhoi mang bado akhoi da awaba pibasi machine lefan biro aduga hairiba ithai biresi masi singji thabi free ona thabiro adu ithai biresi masi lokthok biro haibido ngasagi hangbiro wahang digi amthina ithai bires kada woi decommission tawdeno haibase lakpadadi hairiba company sina daita loktaba unaccountable orapudagi neba adu mapungdi sigo phum sida ne bayam bakana kindani mas okay odara kes ga haigi matam tu da yam akak na ba haidi mayam su awareness su khara su tum wat ba haidi sahi around nifu yang khai mawangi wari ni hujikti mayam khange ure environmental da masina kayam chauna impact peri aduga ngami sing aduga low ba sing da kayam manghale aduga sukui base
compensation की करेगी अदुग इवन मोइना NSP सिने तौखिबा commitment assurance मैम दुसु पिथोक्तना हाइदि तुंगन दबाई ते मोरम दारगा reality द ओंथोक्तबा अदुगा मिनम्बगी वाफम दिन लेबु माले यहाँ नानबे होबदगी ngase ओजा जामुन जन थंबिबा साइगी DRP project report कदो इन खंबदा मोइदि खंगम दो माले खंगमगनि हाना ऑलरेडी उरकांदा project सी तौरकान कानरनि खंगगा लाखरबने अदुना साबा याननबा पाइखप याननबा खरा हेंदो हेंजन ngangjinba gi mamim de dum tare oja rakesh ai laksani buse maroina yes huzik mayam da phaurai bhai ta as a whole cholaba ngami sing lomi sing khakta na tabada every citizen of Manipur da lamdam sida poksaba chaujaba mi amoina matam da pangthok khibdo khangna dringai guna dringai ne huzik ti khange kana bana kaino kayam piri adu kari state government ne karai ho yana bagi phim hangai bu wafum sing maram sabra adu nat adu achima khumbiro adu ka in terms of compensation asukuina solaba ngami sing lomi sing compensation pitok tuna lak pase masa human rights ta seng na violate tawra haibe wa chimka ani si thambip tayo han bagi sima thamjage ngasai gi kenosi matam du gi praja sing yam samba aduga sai ujaran du takpi duni ama 1971 da akoi gi bharat da environment gi kenosi awareness yam nemi even environment protection act asi 1986 ki wari ni adi kui diri hajiriba aduna adumaina leibana maram oidina kedoge bu matam du di masina suon ga da ba kanu mayam si paksena miyam na ju khangdre aduga project implementer kamuna su phajana mayak sengna madu puthokidre adu hojikti akoi madugi maisa madugi awa badu thengra matungri chapjana khange masigi amangba mayam si aduna masi hojik amuk ngasai mamangda ujara jana habi ki ba ngasai bor ohum habdu haidi masina kanan du CCCP ni hana haraga hojina kai marakta amang bani hen base masi kaidoge bu sarkar gi thabak khudima adi executive gi action khudima judicial review to bu yai ainda madu pusalaga yengba madu yengba habdi madu yi kanada ba madu yengbagi ain ge ba kanu lei aduna madu gi humdu pusalakanda akoi leiba kano si ningthi jana akoi yamna marik chumna akoi sarbi ema toro matungda amuk hanna masi mayamna pamiba kano si ngasai masi this commission to bugi wafam se masi last option oina matam ayam ba koi sarkar gi magi lebe ngana da khonna toro matungda last option oina koina wail sang sinadana amuk na yengjin bagi room mamudi mak legeni hena I thamjani okay adagi amana ngasai compensation ni otang sia masi yamna laibuk thibani haidi compensation gi case si yam garjani mi mayam si haidi litigation case masi yam ewa aduna moigi maruk makta kanu mayam si masi case thokpa mayam si cause li si yam sapiche yam pale mi yam ni na he thengnei aduga yam laibuk thibudi adu matam sangna mamang da su commission ga semna inquiry tau adu tau ada tau kan university oja sing adi sarkar gi tonga to mayam yahondra mama tawe aduga luishel akan da irai line disputed question of fact id sware lei kanona high court amu supreme court se masi na akoi gi yetna ba fact id aina kaida yena ba dudi decide to bunga mi aduga si amu bani angang mani si yena der lebudo fact to disputed question of fact lebisia masi di ko high court amu supreme court entertain to boya de haiba principle of law amalei madu panjal aga ngasai gi kano si si disputed question of fact lei noi gi pm to ithok tien to si high nem to budagi high court na masi entertain to bo fartani na ola du kano to gibani to khibani adagi case tu madugi mana pami ba kano du phangi diwa adu yamna laibuk thibani haina ai hainingi madu adu amu madugi kano da mayama madu amu kana ejdi tawna ba supreme court da kari da sanna ba mayama matam da mayam tawna gi brai adu matam da supreme court da hoji chala kari matang yorge ha badu gi chapchaba information de leike adu matam da madugi kano du pen da na madugi moy di awa badu hoji thenari bani na madugi afoma madu mayam tawgi bidi thenai okay okay yang un lak sa sei break ki matung lak sage yang break ki matung da impact news ki agenda manipur yang bi ba punam ke phamda thuna putuna lak sage impact news mi yang ta dana lebiu break ki matung da yang bi ba punam pu am kon taram nok sare yamun jan maroina 2016 july swai dagi hore ngasai gi BJP
साइड तक सरकार का लाक्ट्री भोट तौद्रिंग मांगनी यमुंग अदो ओपन इथाई बेरेज गेट्स खाइबगी कनो से प्रेशर लाखरे अदो गवर्नमेंट पीबो प्रेशर ने बीजेपी ना अदगी कनो ने अमुक लाइसे अगस्त की 2017 दा इवन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बिरेन मसाना दुम कनो हाई होगी कॉल्स फॉर रिव्यू ऑफ लोकटाक प्रोजेक्ट अदो इवन रिमूवल ऑफ इथाई बेरेज वाफम लाए रिव्यू तब मथौ तानी हाइबो फॉर्म लाए लांगनी बा इहाना वाफम से यमुंग सरकार पाइत्रिंगी बीजेपी मसामक से मसिग इशू से याम सीरियसली लो माले अदुमंगनसु 2016 दगी होना मसी हांगदोखरो गेट हांगो का हाइबगी वाफम लाखरे अदो इवन सरकार पाइरे मतुंग बीजेपी ने लिट तगो सरकार पाइरे मतुंग दसु हाइबा दुम यावरी मदु रिव्यू तगो मथौ तारे द इशू से आइना सुम हंगजनिंग से यामुंगदा बीजेपी ने अदुम सीरियस होइना लौवे फिबम दुरासनी बीजेपी ना 2016 अदवाइदगी तौरक पसी हुजिकसु स्टैंड दो दुम होंगदे अदुगा मरकसिदा एज ए बीजेपी वर्कर अखोई तुमिन लेते ऑल इन एंड अराउंड द पेरिफेरीज ऑफ द लोकताक द इवन इथाई की डाउनस्ट्रीम सी अखोई हंदकी इसिंग साउसिदा तोइन चलगा येंगे फॉर द लास्ट 36 इयर्स से इथाई बेरेज से कमीशन तौग्र मतुंगदा डाउनस्ट्रीम से अबाउट 26 किलोमीटर ने इथाई बेरेज दगिना सुगनु सेरोगी कैनो कन्फ्लुएंस सकपी की कन्फ्लुएंस पाउसिदा 26 किलोमीटर ने सांगी से अदा ngasi mak paper da in thengna gi besi madu NSPC की इंजीनियर चीफ इंजीनियर माना थाइबेरेज लौथोय फ्लड सिदी टूरेन मैनेज तो दबनी स्टेट नाइना थाइबेरेज कदाई सागेबा इज इट अक्रॉस द रिवर और कदाई द साबनो सिंग द साबरा अदा मा अदु भौ खंगदब माली हाइबसी मा हाइनिंगेबा अखोइना हाइरै बाहंद की फ्लड की सी कैदोबै थोलै नोइसे इथाई बेरेज द ताइनरै मरम सी याम साउंड लेब होल रिवर सिस्टम असे मणिपुर तंपाक से रिवर सिस्टम असे मसिगी रिवर मोर्फोलॉजी हाइतारे मसी फजना स्टडी तौदबदेन लवेब अखोइद तौरमिसी करिगनोदा मणिपुर रिवर से तुरेल मैम पुल्ले खुदम से इरिल से अखोइगी मोतदी इरिल से हेड स्ट्रीम ने द लॉन्गेस्ट एंड मोर वाटर वॉल्यूम अदो इम्फाल से नेक्स्ट लाए लिलोंग द कन्फ्लुएंस लेरेको अदुई मतुंग द मयांग इम्फाल द थौबाल तुरेल तिलदोइनी देन अकरगी कक्सिंगी सेंगमाइसिना अरोंग नोमाइ खोंगसिदा अरोंग द तिलदोइनी देन सुम चखरगा सकपी की अकरी इथाई बेरेज सारम दाइदो द खुरगा तिलदोइनी अदे हाइदा खरगा सकपी रिवर से ऑब्सिक्वेंट होना आदि कितंग स्लाइटली अपोज टू द मेन स्ट्रीम सिदा येखलकदोइनेबा सकपी ना इसिंग सी रेन वाटर से ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम होना दाक लोंग येर मतमदा लोक कोई मणिपुर तुरेन की इसिंग से तुरेन मयाम से पुथुप इसिंग से मौखलहलनेबा मौखलहलकांद खोरदाक सिदा तोरगा लोकताक द चेंजन दोइनेबा देन पुमलेन द चेंजन दोइनेबा मणिपुर रिवर की रिवर बेड सिना लोकताक की लेरिबा बेड सिदगी हेन नेमेबको पुश तौरकांद इसिंग से हाजले नोंग हांगरकांद लोकताक की अपर लेवल द लेबा इसिंग सिना प्रेशर तौरकांद मु इसिंग से पुश बैक तौबनेबा तौरकपा मतमददी सुंगासागी साइरेन की अदगी वांगू की अदगी पंगल ताबी की अदगी सुगनु की शांतिपुर एरिया करीदा इसिंग से थुमलम देबा जस्ट आफ्टर द कमीशन ऑफ द इथाई बेरेज के दौरे तुरेल की मागी हाना तौजरम मेकानिज्म दो अखोइना डिस्टर्ब तौगरे तौरकांदा सोंद सकपी ने इंजले सोंद इंधबदु यावंदरे अदुदा दि ब्लॉक तौरगा फॉर द लास्ट 36 इयर्स से साइरेन गा से इसिंग लोइन थुमबनेबा हुजिक सतलगा यंगबियो साइरेन की मोगी फेमस से करिनो कोई प्रभाव ता यावरैनी साइरेन की जफु काइना येइब्रा देयर मेन ऑक्युपेशन इज पोटरी ने मधुगी लेबाक बेफम दो 36 ईयर अंडर वाटर they were not acquainted with the agriculture they are not acquainted with the fishing moi safu saraga moi jivika hinga kune do moi livelihood to 36 years se that peak reo ado handak salukanda moi adum ising da dum lei reo sigi port se loktak project na toroku matam da mokoina technocrat sing duna downstream da kari sokani upstream da kari sokani loktak ki ecology da na kari kairakane se yengbiram bai yada reo kari gi yengamdri no sine aduna हुजिक लाइबदी बीजेपी ना अखोना बीजेपी दा याउद्रिंगैदगी होना अखोय जितेन होय अखोय राकेश होय अखोय मैम सुम एक्टिविस्ट होना लामतमदा मणिपुर की एनी इशू लेबाक्सिगी प्रजा सिंगदा सोहनगदब तुंग कोइना मांगगदब से अखोय मदुगी अगेंस्ट द लाफमी सबने नाउ वी जॉइन टू द बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी अदो दुगी पोतो
कोई बीजेपी की लेरिबा कोई फंक्शनरी सिंगसु मधु एप्रिशिएट तौरे यारे इवन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट हुजिक स्कैम की करी लेदना को लोकताक की कंसिंग बगी इज इन प्रोसेस सी सोई लाखिने बको सी मयाम सी लाइबसिदा खोइना तौरिबदी हाना की प्रीवियस गवर्नमेंट और एनी अदर कंपनी ना तौरमदु की अगेंस्ट नतेब सरकार अमा लैबा पार्टी अमा लैबा है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स अदना प्रजा सेक्शन अमना वारगदी मधु डेवलपमेंट वरगसु कनो लौगनेब कोई यूनिफॉर्म होइदबा अदुगा डेवलपमेंट जस्टिस ने लौबोयब कोना अदुना मसी डेवलपमेंट जस्टिस पोरकनबा बीजेपी की स्ट्रॉन्ग इंटेंशन एंड फर्म कमिटमेंट से अदुमक लई मरम अदुना अखोगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना प्राइम मिनिस्टर उनमतमदा मसी रिव्यू तो हारिसनेबा इस राइट अप्रोच ने सही कुंथ्रा अखोई जितेना यांखई सुरे हरे हे होरकपदगी न होजि बाउदा नियर अबाउट 50 इयर्स है मसी मयक की 20 इयर्स खुदिंगी दाम एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है मसी रिव्यू तो गदबनेबा प्रोस एंड कॉन करी सोई करी मांगी माई लॉन्जिविटी के अनो हाना सोलमद्रसु सोलक्प्रा काइसि यंगदबनेबा अदु करी तो लैगे सिनिदा R&D की कनोसी कदाई सकरा के NSPC की लोकताक प्रोजेक्ट मोगी R&D कदाई लैगेबो सिगी मयाम से इवन ड्रिबुगढ़ की ONGC मोइन तौमतमदा मोइना रेवेन्यू से मोगी काबई दंगता ड्रिबुगढ़ के एरिया दे इवन हंदक ताबी रोंगनी सोनोवाल ना चीफ मिनिस्टर वर्कांदा प्राइम मिनिस्टर दा हारे सो मच ऑफ अबंडन ऑयल फील्ड अदगी सिगी मयाम से पिरक्ति हाबदगी नियर अबाउट 14,000 crores of rupees से असम गवर्नमेंट द पीएबो व्हाई आवर the government asigi khangmani na akhoi gi chief minister na madu step in tawr kanda central government na madu response tawr kanda khoi mang se phanba plus akhoi gi loss oi griba property sing do madu compensate tawna na bagi stepping ama akhoi sangak pane na akhoi na kanjai okay bro juten nan saturday numit pangthok pa akhoi gi mayam gi obam mifam ma pangthok pa gi keno se maroina मतम कुनिदगी एज ए एनवायरमेंटलिस्ट अमोइन थेंगरगा लाखरे अमांग ता खंगरे अदुबु हुजिकसे ममांगदा इवन सरकार पायरक्तंगी मांगदगी होना बीजेपी की मसगी लोकताक की करेगी सोलब सिंगसे खंगकपा अदुगा पुश तौबा होरकपा एंड प्लस इवन बीजेपी सरकार ला मतुंगदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नबोक्सगी मतंग ngang होरकपसिना मरम ओरकांदा थेंगनरिबा लान हाइबा ताई NSPC की मांगहलिबा मांग ताई प्रोजेक्ट मरम ओरगा थेंगनरिबा कनो सिंगसे खितंग पुंगनिंग हाप पुंगनिंग थगोट पोना थोपिब्रा कमाइन तवी अदुगा एज ए होल नसाइगी लेरेबा फिबम सिना थेंगनरेबा नसाइगी NSPC की मथकता हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कनोसी मथकता थेंगनरेबा कनोसे सम एरिया ऑफ होप ती उबा फंगुरसिनि मतम पुइने मसी कोई सफर रो लाखरे अदो मसी थिंगबा नत्रगना मसिना क्या मांग तान बाइबसे हाइलाइट तरोपसेदा बीजेपी ने लौरेब स्टेप सिनसु खरदि पुंगनिंग थगोनिंgai ओइब्रसनि जिदेन लाचनिंगसु मसी बीजेपी नत्रगा कांग्रेस नत्रगा एनी पॉलिटिकल पार्टी ना हाइवे नत्रगसु अखोइना खना इंगसाइ हाइजगिबदो हाइदि मतम कुइनगी ममांगदगी लोकताक की प्रॉब्लम से मयाम मथंग लाखरे खांदा अखोइगी हनकी चीफ मिनिस्टर ना समाय तौद इथाइ बिरेस लौथो हाइबदा मान मरम सी अखोइना सुम खबर पाजबदा अनि हुम ओइबा माले अमने सिंग इसाउ सी थोकदा अखोइगी कनोसिना इथाइ बिरेस की मागी कंट्रीब्यूशन हाइतारेको मागी रोल सी am चावरे दोमा अदो अतोप मरम अमचो थेनजा मतमना सगी लोकताक प्रोजेक्ट इसेल से क्वेश्चन तो वगे अमचो यावरियबा कोइना मुन येंग मतमदा हाइदि लोकताक प्रोजेक्ट से मणिपुर लैबसी मरम सारिब्रा हाइबगी क्वेश्चन अमचो यावबदम तौरियबा हाइदि से खुदम मोइना नॉर्थ ईस्ट पावर सरप्लस ओरे नॉर्थ ईस्ट मई मरांग काइन लैरियबा सगी अतोपदा सि त्रिपुरा दा ओइरो नत्रगा असम दा सिक्किम दा कोगी दाम मयाम सादनको नत्रगा कोगी मोइ गैस फायर कनोदगी कोगी पालनतना लेनको मयाम से तौबदगी अखोइ मई से मरांग काय हैबा अखोइ सिनबा दका लेबा मई से हे नसु कनो तौरे अदु हुजि अल्टरनेटिव एनर्जी ना कोगी सोलार दगी अमा मदई गवर्नमेंट से मयाम तौरे हैबा सी लाख सिदगी मखोइना हाइजे लोकताक तगी अखोइना फंगिसे क्यानो हाबि क्वेश्चन अमा खोइ येमम संग्रे लोकताक तगी NSPC ना पुथोइबा मई सिदगी मणिपुरना फंगिसे क्यानो परसेंटेज क्यानो मन 12% हाइब्रा 10% व्हाटएवर सिदगी अखोइना फंगिसे माइनस स्कूल ओइबा तारगदी कितंग ओइबा तारगदी तसेना प्रोजेक्ट इसेल्फ सी अखोइ सिदगी मई लौबदुना हेना अखोइ मरु ओइरिब्रा हाइबदो अखोइ मपानी से मई लैरियबा लेदना अखोइदा सो यामना मांग ताकपा अखोइगी लेदना को अखोइगी मयाम अमा अखोइगी मिपान थांगनबगी चिंजाक त ओइरो सिगी सुमा प्रोजेक्ट सिदगी अखोइना मई कितंग ता अखोइना सी थंबना हेना मरु ओइरिब्रा हाइबगी लेदना को प्रोजेक्ट इसेल्फ से क्वेश्चन तौबगी
kano mu yaw hai ta leibaduna hena mang takpu oradi kana buna kitang orabo mang takpu ne helagadi masana question torko tabani leitor makatana leitor bugi kana ba kari noise kari no habi adugi question se lakpada aduna sai government amana madugi question se lakpada di khoi da masidi ngasai prajana hangai kuina lokak project si khoi amang bana thalle habedo madugi si ngasai government na madugi wafam si madu kitang lumna lorpa habase adu makoi motadi madu khoi gi leijana project asigi kano se khoi question tomo thamda aduga ithai je lokthok na bagi kumyam na changelok pasida madu kitang khoi da mayon do chumna lakpra hena khanjai adubu ada khoi kitang concern oi ba haitare sidadi ngasai gi ngasimak khoi NSPC gi magi chief haitare ko chairman na rana ta mogi engineer mana khoi chief minister gi wafam duda manipur government wafam duda khoi react over thena jai man harsi government ki manipur government hari wafam madu khangda badagi haibani ngasi pongna pham khabar ga awani khangda badagi haibadi loktak project si ngasai turen loktak project ising thumi basi handak ising chauri badu turen khongnung chengda bagani haiba ngasai uja arken jo habi bido adu aseng badi kari na no ngasai uja arken phajana mection thambire thai biration thingalakpa karma haina mokhulakpa ade hujikti manipur da ahong mayam je leire ba chingda anu u si marang kaina lermi loktak project ki mai project se concept tong matamda kogi chingda u mayam leiba leina ko hairiba ture mayam se catchment area si phajana marang kaina leiba oi leidina mapung phaba kino ne hujikti chingda umangchu kokchelak la yam bana adu nong kitang tabaga dum imphal da ngasai singje leidina lakthana turen singna tadana loktak ta lap sing chawna bu flash flood haitare ko masi thokna ma chakchi oibne ba maduna hariba NSPC ki keno sina madu government wafam si reject of matam dadi madu NSPC si man government ki mathak ta leibra ha bese khoi si achaw wahang amadi leiba madu si ira si khoi kitang mi pai ba pawe okay thank you ojara kesa election ning buse nahangi thang je numit ki pang thoiba mifam sina makoina ihan ba moi resolution haiba tay amrom dharaga loirakpada kano kanna kara area si kara wajno ihan trust video no haiba phum se compensation to farmers haibagi matang ama yaure aduga even masigi commission tawkiba masigi project se judicial inquiry se project si maram chaba cha daba even aduga farmer gi karigi right mangan bagi matang si bawda tijan bagi phim judicial inquiry na punna supaga tijan be ofam baw yaure madu sahi kuntra mang tagi achuk koina right malak pase inquiry mathau ta na yafum dune ojara case compensation matang duma in khanbada madu law court chalaga thengnabam changadra khali even further pustama hanagi yagi thraso aduga so far as judicial inquiry is concerned mase sarkar gi initiative amdi mathuk tagadra oja kamain thambini masi koi public opinion ji mayam form tawrabani na sarkar na madugi basis adi prajan haribasi krai phawwa masi koin act to bu yagi yadagi habidudi inquiry tawruga thoi aduna masi koi commission of inquiry ek makhada sarkar na duma commission ma semaga inquiry to hanba adubu environment ki kari masi aspect yengaduri bani na masida judicial officer ma inquiry tawna ba khalu bogi mohota environment ki sigi aspect mayam si da hena khangba miyoi kangrup ma group ma ama khatang nataba adu tawruga aduma phajana masigi inquiry ma to hanba yai aduga hariba inquiry du ki pirakwa finding do madu yumpham oraga sarkar na ek tawduna praja gi wari busing se ada ngasa even ngasa gi compensation pini bu wafam se madugi inquiry du gi finding matu ina adum sarkar na on their own adum masi pini na bagi thawol khopi busu yagani aduga ina dawar ngasa gi praja gi awa se haiba inquiry gi report du yumpham oraga thamuk khuding pa khepada yagani ene thamjani okay ojaranjan hojik kanna saigi even akoi marup juten yawbiri environmental samoina duga NGO sing civil society organization mayam sing na power se masigi loktak akoi gi hydroelectric power gi masigi issue se masina soliba loktak project ki nakanda periphery da tajariba lomi singami sing natana masigi issue se masi taseng na masi issue ma state issue ma ori haibase leibak mayam na haibatai hubna khangbi bagi matho ma tare haibase oja maram chain khanbibra kamain thambini haidi mayam gi punam ki issue ori haibase da kari mot thambini asi akoi lamsi gi oina lamsi da leiri ba pok ko chawrai ba mi pung khudimang na loktak project na pidi ba sai thing se masi amang se akoi loina mong na aware oi ba mathau tai aduna masi khangdragadi kangu section group lai ai tai gi maru mafang su lai NSPC da thabak to ithai beres lok to ga da moyam sawning he ba adu moi saw education ate lokho khudi moi posting transfer tawrani or kadai dano tolop chararoi haibagi individual ken one ba adu en akoi gi common people amadi manipur gi people as a whole sigi yengaga aikoina akoi gi praja da so oida ba
अदुगा हुजिकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी द सिनबा याबा इवन लोकताक से हुजिक लेरिबा मई से मखोइना पुक्चल सेंगदी कोई मांगी बसिगी मथकता मई हेना पुथुप याबा डिवाइस बिकथन लई होजे why they are not attempting that things adusu akoi haining alternative oina adubu hujikti akoina pamiti NSPC na akoida kare haini exploit tawribase exploit tawribase masi government na khanga abani na masi tawdana ba inquiry ma koi Rakesh na suggest tawriba dwana post impact analysis amaga loina na inquiry strong inquiry committee ma semaga commission ma semaga masi kayam suhon gare kayam mangan gare mai na khoida kayam kanari masi punamak si yang kanda maduda government of India da fajana power ministry da hainaraga madu khoigi safaga da portal la kona sungani haina ide mot smain tamningi okay bro tudari hujik se BJP na khang bose sarkar pai tingi mang tagi masigi impact negative impact sing se han already khang gre aduga even hujik pai ra bauda masigi post sing se fajara khangbi ba hai ta even push story tangai phadaba kan hai tai tangai phadaba kan de karim kan da khoi gi mass movement so du mathau ta dab dinate aduga yam akhoi gi seminar to ba aduga consultative meeting sing pangthok piba adugi pangthok pibu du so morom dhari yam phaba adu morom chai yam phaba po ne aduga mass oina mayam punamakta khanganing ba khangan ba mathau ta bra sini gi masigi issue se ngai maroina loktak ki issue se loktak sigi project ki issue se adwai gi mi khakina tabada suffer to mi sing ki khaktan ta as a whole manipur gi issue ma oire hai ba se अखोना बरुप जुतेन हाइबुदी हाइबा दुगा खंगदब सु मयाम लेदी हाइजरिबे सम सम नारे कांदा हुजिक फौदा अखोय लोकता प्रोजेक्ट से मांगन लेदी खंगे दुगा मसिगी मायोक्ता चथब प्रोटेस्ट यंग यंग लावबसे हुजिक फौददी उदी उगिद्री दु करिम कांदा थबम ओहेन गेरदी मास प्रोटेस्ट दु मथौदी तारखदरन खले यस बीजेपी सरकार पाइजंगी दी होना इशू से खंगबी पाइर मतुंग दसु खंगबी अदु करिम कांदा प्रजा की मूवमेंट हाइरागदी आइना एज होल प्रजा सिंगिसु मसिगी इशू से हेक्तमक मको अदि कराइदना करिनो हाइसि कुमना खंगमिनब मथौ तारपा ओरबरा कैंपेन मथौ तारबरा सिनि माने ngसागी लोकताक प्रोजेक्ट की सैथिंग से ला मतमदा ngसागी लोकताक थ nga pharaga hingba लोकताक थ लो उरे hingba adu खतगी मखोय की सुजु नते बंग ngसागी लोकताक की सिरि मणिपुर मियाम की नि मसि मनि ngसागी अखोना सु कुइना खनरगा लापसे अदु ने ngसागी मयाम सिना sai लोकताक प्रोजेक्ट से करिनो येंग मतमदा ngसाई मणिपुर मांग से दु मति मांग हाइतारे अखोना हजि मपानदगी सिंग पसंदना खोतना तौरपगी लेनो को मनाम पनबदो अदुना चुमी हुजिक्सी लोकाकी लेरिबा अखोगी NSPC ना खंग दायित्व लौरक्तबा हाइतारेको कंपनी मसिना को दायित्व लौदबगी इवन गवर्नमेंट BJP ओरो अमोरो अखोय मोतदी अदुम आई कैसु खेनदे लवेबा हाइदि गवर्नमेंट अम लेदि गवर्नमेंट केसु दायित्व लौहुम थोकप्रान खलेबा बदुना तसेना दायित्व लौरिब्रा हाइबदु अखोयना सु येमम चंगी अखोगी चीफ मिनिस्टर अमना हेक्ता अखोगी कनोसी इथाई ब्रिज लौथो हाइबदु खथन याद्रियबा हाइदि लोकाकी इशू सिदा थोलैसि सुमनगी इथाई ब्रिज का किनतबा ममांगदसु ngसाई ngami म्याम मई थादना अखोगी खंबोक्सम म्याम मई थादन तानबगी वाथोक लेरियबा मधुगी थिगपम चंगी ngसाई हुजी एक लोकताक प्रोविजन एक हाइबम लेरी मसी खोना सुम येंग मतम ngसाई लोकताक ngami सिंगुनदि खितंग खुरोंग चादबा मधु मखलगी एक ओइना तवी मधु खोन मधु सेमदोकम चंगेबा अदना अदु हुजी हाइरिबा ngसाई NSPC ना कंपनी एमना लौरैबा थौदांग सेदा खोगी गवर्नमेंट सिना क्रम हाइने रेस्पोंड तौदिनो हाइबना सिंगो तोंगानबा म्याम लेरियबा सिगे ले अदुगा खोना सु येंग मतम ngसाई चाखुटबा एनी चाखुटबा परखो तम ngसाई प्रजा सि यावबुम चंगेबा प्रजा की अनिंग पांबा मसी खोना फंगनबा ngambam changi मदुना ngसाई हुजी लोकताकी कनोसी हाइबा प्रजाना पामसे तारि बक्ति ngसाई प्रजा की कनोसी दी दुम मसीदी हवुम थोकरा हाइबना खलेबा अदुना ngसाई ngarang से खोना मीटिंग सिंदना खोतना मयाम अमा तवी तौरगसु मसी खोना लोकताकी इशू सिदी तसेंगना मसी मयाम खंगिनबम चंगे बसे हेना खंगिनबम चंगी अदुगा खोना पामीबा ngसाई इथाई दाम से लोकथोकनाबा हाइदे खोना ngसाई अमांगबो मयाम से खनग्रे खोना खनम मतमदा खोनी येंग मतमदा ngसाई कानबसिदी NSPC ओइना DS मोय कानेबा मोय प्रॉफिट से फंगी मदु ngसाई प्रजा की ओइनादि मांगे हाइबसि मदि खोय खितंग मेक सेंगबनिना मदुना खोना पामीबा खोगी कंपनी सिंग से अकाउंटेबल होना होनबा अदु प्रजा सिंगी लेरिबा खोय लम से कन्नन होनबा अदुगा ngसाई खोना मांगी ताइबा मयाम से मसी मांगहनदनबा लेजना मदु तानो होना मतमदे खोय मयाम अदु चंगहनबम चंगेन लवे से लोकताक लेबा प्रजा खनतना ओके ओजारा केस लोशलक पसे ओजादु लोशन जगे आइना खंगनिंग बसे मयाम सोइन खंबदा सोलबा रैक से मतम सांगना अखोगी भाइलो तरगो लाकपसिंग मरोयना मोइसु खंगनिंगमदो माले लोकताक की प्रोजेक्ट की मांगदबा मसिगी येटनबसे तोन थंगुरकांदा हेक हौरकपदगी मोइगी रैक्स मतलब हाइताय मरोम दारगा सुफम नोफम लेहनदबा ngसाई ओजान थंबिगेबा सफु साबमगी लो नखोगी लेबाक लोहम लेरक्त्रे सम सम नारकांदा लो उ फंगद्रे nga phabagi phim du su oidre sam sam nara kanda matpa yabse male aina hangjaningiना human rights matpa swaida violate to buse separately legal way da thengna ba yagadras masi kano ne ngasai mukhoida ngasai hingnabagi lambi ma leramdo madu
hojik lerekta basi masi matang sida akoi na masi akoi gi civil remedy haitare masi court sarpa yai tabu high court amu supreme court sarpa duna asamba lambida jar loisanba yabagi mong leiba aduna maram oidana mayam na high court chalu bujani adubu disputed question of fake lebani aduna masi high court decide tabu ngamoi haidana thadore aduna hojik leriba option se even high riba high court ki hukum du supreme court amuna khanana ba chaluba nate haregana akoi gi civil court leiri se civil court civil suit on tharga sakai sabon pusoktona aina mangi je masini haibase yes no da matam khari changi adu mana torga civil court ejide torga magi chap chaba quantum se paisa no olaga compensation lobugi provision amodi lei masi uthokpa yai okay Ozara case aduga Marup Jiten aduga Ozaranjan ngasi impact news ki studio da matam chan lakpi batu ngasi ge jenda Manipur se mapung phan bagi tamuk ta ina rorak pata ikai khamnu chari ba guest homopu amuka na thagat chari ngasi ge damak ta impact news gi agenda Manipur matang solution jana ba tanja ya role adu bulandam se thokli ba thokdo wa thok kya ge marik sumba report ki damak impact news miyeng ta dun lebiyo